Po tekmi 11. kroga Prve lige Telekom Slovenije v Ljudskem vrtu je treba izpostaviti dvoje. Najprej, da smo pred tekmo v mini slovesnosti čestitali Domžalam za 100. obletnico s posebnim darilom, ki ga je predal poslovni direktor Bojan Ban, in pa, da smo nato videli obračun poln preobratov, predvsem v drugem polčasu, na koncu pa so bili uspešnejši naši pubeci in premagali Domžale zasluženo 4-3. Tu so najlepši in najzanimivejši momenti tega obračuna. Ja, super, pač se vrniti nazaj v ritem z golov, ampak kot sem že rekel, glavno je, da zmagujemo, ni važno, kdo zabija gole. Super je, da je več igralcev razpoloženih, tako da je to samo en plus, da je toliko strelcev. Sapendo che noi abbiamo la responsabilità per il nome che abbiamo, per quello che rappresentiamo, e perché purtroppo tante volte ci tocca ricevere per prima il gol. Le squadre avversarie vengono a difendersi e aspettare e poi trovano il gol, quindi per noi diventa molto difficile. Io sono felice per la reazione della squadra, è stata un'ottima reazione.